Wethamele umsakazo wetithombelo hamba embili eSwatini TV kulesikhathi sitawungena kunkulumo ngcociswano yethu la khona sitawubuka indzaba lenkhulu la khona sibuka ukuthi livela kangwane lidla emabhontshisi labalelwa etinkulungwaneni letisikhombisa 7,000 tons njalo ngeminyaka noko ke balimi basengakafiki ekukhiciteni nekuhlangabetana nemanani labhekekile kule minyaka ke lemithathu lendlulile kubalelwa ukuthi balimi labancane bakhona ekukhicita lokungenani emanani la inkulungwane nelikhulu kanye nemashumi lasikhombisa nesikhombisa 1,177 wema-tons emabhontshisi lokusho ukuthi nje lokungabe kusiphohlongo ekhulwini 80% wemabhontshisi ladliwa live athengwa ngephandle kwalapha eveni kodwa kukhuthazwa ukuthi balimi bakhicite emabhontshisi lanele inkampani yeNational Maize Corporation ethi balimi abasukumele kulima emabhontshisi ikakhulu ngoba ke kuneluhlelo lwebean input subsidy sixoxisana nemphathi ka-NMC kulesikhathi Mavela Vilane ngalolu hlelo ukuthi nje imarket vele emabhontshisi vele ingulenganani uma siyibuka yonke sibonga isikhathi sakho CEO lomhla emini siyathi ukuthi nematasa uma ngabe nje kunedinsaya lefana nanati lengicetha ukuthi bala siyathi ukuthi nangemambala kuyagijinywa noko ke siyasibonga isikhathi sakho encenye nje kungaba ukuthi usiphe sithombe so ukuthi engabe vele lensaya le ingumphalo kangakanani siqale nje lapho. Asibonge mnakethu ngicabanga ukuthi vele emahlombe ethu siyinkampani yeNational Maize Corporation kunemthwalo cishe lomatima umthwalo lomatima ukuthi le live leli lokudla lesikubukile kwamanje singenkampani lokudla lekuthiwa kungumgogodla wasitsha seLswati ngalesingisi ke bakubita ngokuthi staple food so ke uma ke ubuka ukuthi insayeya ingakanani uma utawubekisa njengoba sowubekisile nje ukuthi 80% walo mabhontshisi lesiwadlako silive a percentage lephose futhi ingabi ngibehluke kakhulu na uya embileni sikuthenga kubomakhelwane kusibeka ke lokho esigabeni sokuthi uma wondliwa ngilabanye bantu bathina bathimula wena ubambe umkhuhlane so ke andinalako ukuthi ke unawuthi staple food nje lesikhuluma ngaso kusho ukuthi isovereignty yethu silive isengcupheni uma ngabe singakhoni kudondla kulokudla lesithi kungumgogodla weplate lethu utawukhumbule ukuthi eminyakeni lengcile besibona lemanye movements ubone sebafuna ke block emahekeni kuthiwe kude lokuye eSwatini bafuna kusifosela mhlambe ukuthi sibuse ngenzando yabo ukuthi ke nabangasuka ke kuthiwe labo bantu labo sebasemagunyeni latsite kule live lesisikhwahlane kungona silondla singathi silive vele sebasiqinya kulokudla so sikahle ke ekuthenini sithi khicitele lokudla silive so lensayeya ke vele ya NMC ikulelo cophelelo lelo emnakethu ukuthi our national sovereignty is at stake, is at risk, and we need to ensure that the basic food that we eat, that is the staple food yeMaswati, is produced locally so that we can also then be able to export and then generate the much needed foreign currency that we will then use as a country to trade and purchase other things that we need from abroad. CEO sayibuka nje indzaba yalensaya Maswati yaphinza akhuthateke noma ke yabe natfolo cina uma eva ukuthi kuneluhlelo lelibitwa nge-dry bean input subsidy ake nje sesingena kulo lolo hlelo lelo ngoba kungathi lutawuba imphendvulo lenhle kakhulu kulensaya lesembi kwethu silive uma sibuka nje imarket barrier lekhona singathi nguyiphi letawuba addressed ngalolu hlelo lolo ingcinamba mnakethu lesihlose kuyi kweshisa embikwe Maswati balimi ikakhulu ngiyo le yenda hulumende ukuthi abeke lendzaba ye input subsidy indzaba yekulwa nendlala
neBusweti eVele. Le kuyingcinamba leyo cishe lekhungethe abantu abanengi etifundzeni noma lesingathi emaphandleni. So ke umuntu akacacise umsakati lokuthi akusiyo i-bin input subsidy. Ngiyona le input subsidy lesiyetayelekile leyayethula indvuna ngaSeptember eminyakeni lophelile. Lefaka ekhatsi emabele, ifaka ekhatsi ummbila, ifaka ekhatsi amabhontshisi. So ke ngekubuka ke siyinkampani lokuthi eMaswati lokuthi sithi nayivula indvuna input subsidy ukuthi sale bayobhadala. Ukhanda ukuthi nalabo emabhontshisi kanti bayawuthi bayawuhlanyela ngaFebruary. Sekukhiyeleka imali yabo le ngoSeptember lebe bangasebenzisa kuletinye tindvo. Sathi ke cha asibeke ingcenye yale mali bekasiphakele yona uhulumende. Sibeke eceleni ukuthi ke nasekufika January sesiyabavulela ke labo emabhontshisi ukuthi sebangabhadala ngoba njengoba wathi nje ukuthi kune time value of money. So if uthatha imali wayibeka ngaSeptember kanti uyayisebenzisa ngaJanuary wayibhadala ka-NMC kanti uyisebenzisa ngaJanuary, le mali leyo ngabe ikwendele lokukhulu ekube ukuyisebenzisa kuletinye tindvo then kwathi ke ngalo January kwangikhona ubhadalele le subsidy. So it's not a separate subsidy, it's just that we reserved a portion of the money that government had given us. Additional to that, because this year we introduced an eligibility criteria for the input subsidy, ngekubona ukuthi nalabadla zihambane laphondo bese babenefita kule input subsidy ingasafezi umgomo wayo ukuthi itargete naba kati lapha alala khona etiko. So ke sa introduce ke le eligibility criteria ke ukuthi ke ngibani lofanele sazuza kule subsidy. Amongst letinye taletincabekelo bekiwe ukuthi umuntu lohola ngetulu kwa 12,000 emalangeni ngenyanga akasaqualify kule subsidy. So ke eMaswati ke sekaya apply nyalo akusafana itolo ukuthi bekuthiwa nje nasekuthiwe twe abantu bagijima baye emabhange bayobhadala nalohola 50,000 ngenyanga nayo yobhadala sekukhaza ukuthi laba ke labaswele bona le kungibona ba ibatargetile le mali abasaphumeleli ngoba kuseyisheshe ivaleke ngathi phela ibudget ilimited. So ke kukhona ke laba beseke baya applya base ba applyile behluleka lokuyobhadala nabo kuba bese bayengeda etikwale mali besiyibekile kungimanje nje sine mali enganga 8.6 million leta ubenefita 1,440 weMaswati. Nakhona itawufanana icriteria nahola ngetulu kwa 12,000 asiceli ungatihlupi vele ngoba siyavetha through Swatini Revenue Services basihlolele labantu lokuthi vele bakule bracket le deserve ukuthi itfolwe nosito la uhulumende. Lokulukhulu kakhulu ukuthi umlimi aye ensimini indzaba yema input costs asetulu kakhulu ema input costs solo nje aqala kushuta up nakucala iRussia Ukraine war nabo COVID asiwaboni abuyela emuva. Kunamuhla nje nawudzinga ukuthi uyawuhlanyela lihectare lemabhontshisi kufuneka ukuthi ema-inputs tinhlanyelo bomanyolo yini uphathe imali enganga 12,000 mawuye esitolo. So hulumende ke uthi-ke wota na 6,000 wena mlimi mina ndakuhlangabeta nami nga 6,000 kuze kuthi utokhona ukuthi utfolele tindvo letakho ukuthi uhambe uye ensimini ungeneke ensimini. Sengcile ke lapho futhi singabhali sathi ke kunema tractor hours ladzingekako kuze kuthi abantu bakhone ukuthi balimi. Uma ngabe utawusayina icontract nathi singe-NMC kubonakalise ukuthi vele awutela amandla lokuphelele ukuthi ungaphinde ukhona lokuyolima singakuboleka lama tractor hours ngesikweleti uyathi ke nazowuvune lesilimo sakho lesilingana nalama hour ethu lesikuboleke wona uphocelelekile ukuthi usilethe kithi leso sivuno leso. Lesinye ke songasibekela kudla ekhaya lesinye ke songasithengisela nabanye mhlambe la ukhaza khona ukuthi mhlambe inzengo yabo ingconywana kuneyethu kodwa besengaka sayibona lengcono kuneyethu la iveni ikakhulu kati kiwo lamabhontshisi. So vele utatikaza ukuthi itolo bese i-market of last resort uthi nasebeswele ukuthi bangathengisela abantu kodwa nyalo we are the market of choice
especially for amabhontshisi lekusho ukuthi-ke kuleyo-ke ingqinamba lesifuna kuyikhweshisa emaswatini ukuthi sibahlangabede kulethi nsengo nakulama-hour ukuthi bakhone kuyawulima. So inhloso-ke vele ngilele ngishito ngile grain sovereignty that we want as NMC ne-vision yethu nje sivele satetsela yona ukuthi we are the catalyst of grain sovereignty in the country, and mission yethu we want to see a vibrant grain industry in Eswatini producing for local demand as well as reserves, and ultimately exporter esilivele eMaswati. CEO Smakhulu Sikhatsako Mavelavilaneng, CEO waka NMC Grain Sovereignty as their goal as the NMC as they continue to remedy this big challenge that is in front of not only them as NMC but the whole country as they expounded that beans are part of our staple